Селям алейкум, сайгылы достар, хош келдіңіз. Я с большим удовольствием хочу поприветствовать вас на нашем специальном мероприятии акустический концерт певца Асана Хайретдинова. Мы знаем Асана как певца, который поет о любви. Песни его в основном лирические. И в рамках формата нового радио, Джанлы радио, которое открылось скоро месяц как, Асан, с которым мы сотрудничаем, мы предложили ему поэкспериментировать и попробовать себя совершенно в новом формате, в формате акустического концерта. Акустического значит живого. То есть певец показывает свои вокальные способности, показывает, как он умеет работать на сцене, импровизировать. Это такой вызов. И Асан, к его чести, достойно принял этот вызов. И сегодня мы подготовили для вас много интересных песен, авторских песен. И будут сюрпризы, то есть будут и премьеры песен, неожиданное звучание знакомых песен. Вот такая интересная программа у нас ожидается. Плюс ко всему этому общение с самим артистом. Вы немножко сегодня откроете для себя Асана с новой стороны. Я хочу представить сегодня ведущие мероприятия Эдип Эмиров и прекрасный аплодисменты, да. И прекрасный аккомпаниатор, прекрасный музыкант Эдем Ибрагимов, который украсит сегодня наш вечер. Ну что, Алга? Итак, друзья, вот все мы знаем Асана Хайретдинова как человека, который исполняет оригинальные авторские песни. Асана, какая сегодня первая песня будет? Первую песню мы исполним «Арзу меном», «Моя мечта». Поприветствуем. Эдем, буйр.
men sarılam sana. Ah ne kadar nazik elem, sesin bile sarhoşlata meni. Nazlı yarem, horlama kalbimni. Her dakikada sen gelesin esime. Mellem oldun yüreğime. Sözlerini dinle baktı oldum. Güller topla sana bağışladım arzum benim. Büyük sevgim sarıp aldı dünyamızı. Hiç kimseye vermem seni. Sevdalıktan saklama kalbimni. Göz yogüme hep getirem seni arzum benim. Yapraklarda çıktan eller sana benzer. Dülberligin meftun eder. Sen bilemezsin ne çektiriyor yokluğun bana sevgilim. Bitmez sorular, uzar geceler, düşünceler, üzüntüler. Sen gençliğimin büyük parçası, sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber, kalın bir roman kitap gibi. Sen gittin an çaresiz kalır, aklım karışır, rahat edemem. Moralim bozulur, canım sıkılır, sen bilemezsin daha neler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de, işte o an ben yaşayamam. Ve o an gelir de, işte o an ben yaşayamam. Hangi yönünü çok seviyorum, biliyor musun sevgilim? Biraz içince, başın dönünce, anlatınca bana o halini. Sonra dalınca, derin bakışınca, gözlerindeki o sevinç. Bana sarılınca, sonra sorunca, ne kadar seni sevdiğini. Sen gittiğin an biter cesaretim, uzar hedeflerim, hayallerim. Bitmez sorular, dinmez kederim, o düşünceler, üzüntüler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin,
seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Alkışlar dostlar, alkışlar, аплодисменты. Замечательно. Какая следующая композиция у нас будет? Следующая Обсуждение. будет песня «Джаным» в акустической версии. Она вообще у меня быстрая, но вот мы решили ее сделать более такую спокойную. Buyurunuz. Canım ateş gibi yanar, yüreğim kul oldu. Hep aklımdasın sevgilim. Seninle yaşayayım, seni sevdim, aşık oldum. Nazik dülber canım, yıldızlardan aydın kalbim. Sevgiden yandım. Seni seve garip kalbim. Felegimsin sen, sana gönlümü veririm. Sevgilimsin sen, seni görsem tenim titrer. Benim takdırımsın, seni görsem esim keter. Benim canımsın. Bal gibi dudaklarını her gün öpmek ister edim. Senin ella gözlerini her gün görmek ister edim. Seni sevdim, aşık oldum. Benim nazik dülber yıldızlardan aydın kalbim. Sevgiden yandım. Seni seve garip kalbim. Felegimsin sen, sana ömrümü veririm. Sevgilimsin sen, seni görsem tenim titrer. Benim takdırımsın, seni görsem esim keter. Benim canımsın. Ну, вот так вот проэкспериментировали, скажем. Машаллах, замечательная Салам. песня. Аплодисменты, друзья. Nechun mana sen rast keldin, nechun manga bakıp güldün, tinchligimni nechun aldın, nechun manga sen rast keldin, nechun baktım gözlerine, nechun düştüm izlerine,
Kulak tuttum sözlerine, nechun baktım gözlerine. Sultaniye, Sultaniye, yüreğimden meni çıkar. Çünkü onda başkası var. İki yarga bir yürekten. Kaçmak gerek edim senden, kaçmak gerek edim menden. Endi yanıp kul olam ben, kaçmak gerek edim senden. Endi işte bana bakma, yüreğimni biter yakma. Sen karşıma işte çıkma, endi işte bana bakma. Sultaniye, Sultaniye, yüreğimden meni çıkar. Çünkü anda başkası var. İki yarga bir yürekten. Sultaniye, Sultaniye, yüreğimden meni çıkar. Çünkü anda başkası var. İki yarga bir yürekten. İki yarga bir yürekten. Аплодисменты. Çok sağ olun. Мы уже с вами исполнили несколько песен, познакомились с вашим творчеством. И вопрос, кем вы восхищаетесь как исполнитель? Кто вдохновляет? Ну, на самом деле я не слушаю конкретно одну песню, одно направление. Мне нравятся очень многие. Именно из, скажем так, наших отечественных, да, исполнителей. Мне нравится украинская группа «Океан Эльзы». Разделяю это Да. увлечение. Кто еще разделяет? Раз уж мы заговорили про океан Эльзы, надо спеть. Справимся? Попробуем. Давайте. Birden kelse sabah, biter buyuk jankim. Men joyilib anda o'zimni tap ko'rdim. Canım sar meni, canım sar meni, canım sar. Öyle nasip etmedi. Canım sar meni, canım sar meni, canım sar. O barım gelmek gerek.
Silam gereksizdi gerçek mi oyandı sıcak sözler istey canım sar beni canım sar beni canım sar öyle nazik etmedi canım sar beni canım sar beni canım sar o barım gelmek gerek Вот такой вариант. So. Немножко неожиданно узнали, да, что за песня? А кто автор перевода? Автор перевода. Присутствующий здесь и ведущий до меня Эдди Памиров. Памир, да, скинул. Поаплодируем за отличный перевод. Какую следующую песню мы бы хотели исполнить? Следующую песню я хотел бы, конечно, исполнить про наших родителей. Анна Баба. Родители вообще рады, что их сын не радиофизик, а певец? Ну да, конечно. Я чувствую, что им это очень нравится. Чувствуется вот, наверное, гордость. Вот когда им со стороны говорят, там вот мы слышали вашего сына, там, тут, видели. Ну, наверное, это того стоит. «Она Баба» называется песня, правильно? Да, авторская Баба. песня. Слова написала Урия Кадирова. И я напомню, что сегодня с нами вместе работает Эдем Ибрагимов. Поаплодируем за прекрасное мастерское исполнение. Karanlık gecelerde yüreğim kaygısı ana baba dünyada alemlerde gönüller yarası ana baba sizler ömrüm gözlerinin yarık nuru gururum tek kuvvetim yüreğim sizler kanım sizlerge kurbandır canım ellerinizden sizlerini öpeyim yaralangan kalplerinin feryat ve sedası ana baba elleri derman olur cennettir kokusu ana baba sizler ömrüm gözlerinin yarık nuru gururum tek kuvvetim yüreğim sizler kanım sizlerge kurbandır canım ellerinizden sizlerini
Çok sağ olun.